Une uday presiden bapau nam jongkat pertai barok away. Bad ubadairu presiden cakari France. Bak keteng cu une presiden kadai Emmanuel Macron. Ba une presiden ula syathap haway napdang kipai ba ke balawan ai kublay utai presiden hakapor ba une presiden ula lejung akaya kisnong kubjui kipai ba ke basyong Shakilain South cakari France. Nak bantaban penslor lani ai men sim kipai ba bakin embang na ya jing em ka ba mensua haden ba kane klam ko bet ka kendai kala dam hapo kategori France. Balayo kamnaru arngot nakatika jingjia hakatika ju kasngihi hadin ba ala suba bagi neki arngot kila plan neki ladan ki boj sianti hakabai dai bantap itu presiden bapau nam cakari France hakamat ki paiba. I am completely in solidarity because by targeting the head of state, it's quite simply democracy that's being targeted. Bar kene ke jingjia kala jia haka pratrik bunai junus nam arajar arkuai haka por ba une presiden udang lai aimin sim yaki kena skol yaki nong shating shat apoka restoran hapo South France namata kene ke klam.